ba tsaya kgato go ema le maPalestina. Mokgatlho wa baithuti mo Afrika Borwa SASCO le wa makomonisi mo nageng SACP ba gwantetse kwa ntlokemeding ya Israele. Ba ikuela gore go khutlisiwe ka gangwe ditiragalo tsa go boma baagi ba Palestina kgotsa ntlokemedi ya Israele e kubiwe mo nageng. Even that move to downgrade the embassy is not enough, but we don't actually need to associate ourselves with people who are practicing apartheid. I mean, as a country, we have suffered from apartheid and we know how it feels. So that's one. But secondly, we have an international responsibility to care about what happens in the world. To the Israelis, they must stop what they are doing. They must stop the brutality of they are doing to the children and people of Palestine. Bao ba neng ba le teng ko mogwantong ba re ba naganela basadi le bana ba kwa Palestina. I'm fed up with what's been happening in Palestine. I'm fed up with the human rights violations. I think it's time that we all come together. We as South Africa have experienced apartheid for almost 48 years. So why would we allow any other state in the world to continue to oppress other people? South African Zionist Federation le Jewish Board of Deputies ba re baagi ba Afrika Borwa ba tlile go amega fa dikgolagano magareng ga Israele le Afrika Borwa di ka fedisiwa. Reduce diplomatic statuses between Israel and South Africa. This ultimately will only hurt South Africa and South Africans who have a spiritual and religious connection to Israel and the Holy Land. Ke maPalestina ba feta 200 ba ba tlhokafetseng mo bekeng e fetileng. SASCO le SACP ba ikanne gore ba tlile go tswelela ka kgato ya bona ya go ipelaetsa mo ntlokemeding ya Israele go fitlhela ditopo tsa bona di tsibogelwa. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.